sover hier by Park se 7 toernooi. Lekker. Weet ek jy gaan wen? Wat? Hi, my naam is Jay. Wat is jou naam? Louisa. So welkom by Park se 7 toernooi. Wat gaan jy vandag hier doen? Ons is hier om hokkie te speel en geskiedenis te doen. Lekker. So wie dink jy gaan wen? Verseker Joodsy. Wel, dankie dat jy is. Geniet dit. Baie dankie. Hi, my name's Jane. What's your name? I'm David. Okay, so in which school are you? I'm from Theophil Village Primary School. Oh, that's cool. Okay, thank you for being at Park Primary 7 tournament. So yeah, thank you.